Tata ki te toru te koutou, tēnei hōtaka e whakahaerehi ana. It's all happiness and sharing and being together. I ai ki ngā ranga hou, mō ia tāra ka whakapaua e Tūranga Health ki te hōtaka Kaumātua, e waru tāra te wāriu ka hoki mai. The outcome of the report affirmed job well done, and it's alongside Kaumātua giving us that trust and confidence. Wainei te ratonga tautoko tuatahi a Tūranga Health I whakatūria I te tau 1998. Whai muri tata mai I te whakatūnga o Tūranga Health. The whole essence of the Kaumātua program was built around loneliness. The relationships and when people pass on, or the exodus of whānau over to Australia, the void around keeping themselves connected. Mā te kai mā ono tau a Lindsay Henare e whai wāhi mai ana, timata tuatahi ia hei Te Tairāwhiti tūao, I hari ana I ngā Kaumātua huri noa I Tūranga Nui a Kiwa. Most of them are home on their own, so this is the activity for the week to come here, and thanks to Tūranga Health. Engari, kaore e mutu ki te taha whakahoahoa anake. Ka whai wāhi atu ngā Kaumātua ki ngā momo ratonga hauora, ki ngā kano ārai mate me ngā tohu a ngā mātanga. Niki atu I te whārau ngā whānau kua rehitatia, tata ki te ruarau tāngata te toko maha ka tai atu I ia rua wiki. The Kaumātua always put their hand up to always look to give back. Lift your soul up. Oh, it's good for the tinana. Mai tōna orokohanga iti kua tipu mātoro hei hapori pūmau. Me te whakamahara ke ki te ora ngā Kaumātua, ka ora anō te hapori whānui. Rahia Timutimu, tai oro.